Rero bakunze ba Samuzo team baje kubasuhuza neza nako bimeze neza, bibutsa kana subscribe, like, share na comment uyakoze kubona amakuru ku gihe. Huye batandatu mu bakekwaho guhungabanya umutekano muri Tumba na Ngoma bafashwe. Mu ijoro rikeye rishyira itariki ya 30 Gushyingo 2024 mu mirenge ya Tumba na Ngoma mu karere ka Huye, polisi yafashe abantu batandatu b'igitsina gabo bakekwaho guhungabanya umutekano. Batandatu bakekwaho kwiba moto no kwambura abantu muri Tumba na Ngoma bafashwe. Mu bafashwe umuto muri bo afite imyaka 19 naho umukuru afite imyaka 48. Bane muri bo bakekwaho kwiba moto z'abaturage ndetse bafatanywe na moto ebyiri bikekwa ko ari zo bibye. Naho umwe akekwaho gukoresha iri tsinda no kubagurira moto bibye, mu gihe undi akekwaho ubujura bwo gutega abantu akabambura. Aba bose bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Ngoma kugira ngo bashyikirizwe ubugenzacyaha. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda dukesha aya makuru arasaba abaturage gukomeza ubufatanye mu gutanga amakuru, akaburira abishora mu byaha kubireka. Agira ati polisi dukomeje ibikorwa byo kubafata aho ariho hose. Rero aya ngaka akaba ari amakuru mwajyaga cyo kuri Samuzo TV, bibutsa kana subscribe, like, share na comment uyakoze kubona amakuru ku gihe. Thank you.